siya kadipay ti malalagip mo nisyak man bilang tikas mo damagen sikat inak at ara paapen. Nasyak dito'y awang pagdanagam kasar serita daytoy ladawa ket kada awag mo't telepono isut tengep daytoy barukong ko nagrigaten long distance na ayat itdenag iiliw ken panaas naginad ti oras na aglabas gapot karayo adin maipapas alawen adan anus tabiyag ko idayal mo dayta telepono ramtayan ta ti segga ken sugno tasiksikalat inay ayat ko uray adayu ka dito'y arpad kasla asideg